za slikanje. A vi, kolege, prijavite srednju. Evo, javit će, sudije se nisu vratile. Nije do mene, drugi. 1:42, 78 u stotinku, oba su sudije zaustavili štopericu. Aplauz. Samo malo. 78. Poredak je sljedeći. Prvi je Herkules 58-91, drugi je Ducelja, konj Soko, to je onaj od Čupine, Zekan. I treće mjesto Ducelja 1:42, ponovo. Ducelja ima drugo i treće i Gas Petrol i Drvodex prvo. Idemo čuti šampione Mrkonjića uživo. Evo, dovode nam Herkulesa. Stefan Sladojević, jučerašnji pobjednik. Šta vam znači današnja pobjeda u Driniću, u jakoj konkurenciji samaca? Prokomentariši nam i vožnju vaših malih konja, juče drugo mjesto u lakoj u paru. Ne mogu se ovaj konj tako trenirati, pošto mislim, nezgodno je to. Pozvala dosta ne uzimio šlovci, sam trenira, nezgodno je to, konj malo lud živ. Konj malo lud živ, nezgodno je to sa ovom čovjek trenirati. Pogotovo nakon što ima lipu i domjetnija, sigurno s konj baš lud živ, jeste konj sigurno, sam pali još malo kila, još malo spremljenje. Jedno će biti prvi kila da se novi igra. Ako ste krenuli ujedinit ćete i Surjani Šehovce. Pa hoćemo, mi smo uvijek tako ujedinje, rekao, kad smo krenuo, tako ja drugi sam krenuo, što opće je tu uvijek desna ruka za pokola se uvijek da štiše jedno. Opravćemo se, tu smo. Da Herkula, sad ja se puta rekao, to svako dio zna da je ovo bilo najjači konj desno da svoj. Samo se konj nema trenutno plata, tako je znamo da sad, možemo i već. Aplauz za Mrkonjićane. Dovedi ga tu još jednom da ga uslikamo. Ovo je šampion Herkules. Stefo, koliko laže? 970 kila. Šampion Drinića za 2024. Slikajte. I ko želi da se slika sa šampionom može ući slobodno. Uđite ko... Eto, odlučio je Peća da ga zakači danas. Zbog navijača i publike. Idemo! Nikola je dugogodišnji prijatelj Dušana Lukića i uz njega je i sin Ante počeo dolaziti, učiti prve korake o štrapanju. Neka je sa srećom dugo prijateljstvo da traje. Idemo vidjeti njegove vještine. Ante je upisao srednju školu u Gospiću. Čest je gost u Kozilima i Driniću. Momak! Ovaj se volim probojati. Gotovo, zauzet. Evo. Ovo je dogovoreno. Nema veze. Evo ja nema veze. Svi štopaju vrijeme na telefonima. Ima dobro prolazno vrijeme, više od pola je prevalio. Na bini se prijavljuju srednji. Dobar Soko. Dobro ga sluša.
u cilju, čestitke za Sokola Dušana Lukića, to je parac od Maksa, sjećate se dobro toga ubojitog dvojca. Završeni su samci teške kategorije i prijavljeni srednji pogledaj na bini i najavljujemo drugu pauzu kucanja dokad je pauza. Sad je 14 časova. Pauza do 15:30. Drugog Sokola. Damo slika, samo malo. Tog lokala u Kranju. Čestitamo i Marijanu, kupio je novog bika od Ladana. Jebote bik. Juče je večera spremana tamo. Idemo vidjeti Ramba, Huremović ponovno u svog konja. Umro. Ja, pa šta je strašni? Konobar je umro, izgleda. Vidio sam ga negdje dole. Ja je staro ako nije umro. Antonić. Također tu Bulajić. Predrag Ljepoja. Go! Oni bijeli! Nosi Rambo! Čista Rambo! Gotovo je, zi će biti gotovo je. Kako će biti? Ovaj drugi, ovaj treći. Dobro. Koliko zi će? Jesi. Kakva je stacija? Koliko je? Drugi. Ja drugi. Ne želim. Ona je 1.38. Prvi je 33. Prešao je Huremović na prednju stranu, uzeo za povodak. A u druvaru bi? Dobro ga čuje, dobro ga sluša. Ovaj preći će ovoga Pune se kozila. Tribine izgledaju veličanstveno danas. Meho Pekić je zapalio ispred Javora da bude sa nama. Nema konja. Ima. Izgubio je puno vremena u gornjem dijelu. Ne znamo je li ugrozio prvoplasiranog, saznaćemo brzo kada se sudije vrate. Nikon 56-12. 56-12. Treći. Adnan Medić svome bratu Miloradu prodao. Živjeli momci. Evo pozdrav za Zisa od Vlasti. Pozdrav za Amira, našeg brata. Ja volim ženski. Neće pive s jajima. Ista stvar. To ti je pajdo piće s jajima. Pozdrav za našeg brata Dragoslava. Hoću bez jaja. Upravi nas selo. Valjaj me ovo, Za njegovu ljepšu polovinu, prijatelja Petrumčana i Bravskara. Obostrana koji? Živi radi u Sloveniji, ali sve trenutke ne propušta provesti sa svojim ljudima. Slušaj, ja sam njima vikao, ali on neće. Nemaju kada po. Da vidimo kačenje sultana. Ko će ostati naprijed? Cucle izgleda. Vidi ovo. Vidi ove trke. Bravo. Dobar je. Osjetio teret
dobro nosi prvi 30 metara. Samo da prebaci onda. Ode ja po šator pa vidi. Poznaj se tamo s kolom, fino žula, vjetrić, fino, vidi, imamo si jedan slonio. Poznaj se s mojom kupcom. Ovo je osvajno. Da čujem navijače Zisa! Koliko vas je danas ovdje u Kozilima? 7.000 i 300. Naš brat Sajd. Ide, ali prije onaj. Ja mislim da nije. hladno pivo kod naših brata u kolicima. I kod Irene. Uzmao do toga. Cucle ostaje do kraja naprijed. Zis nagoni. Evo piva, evo vode. Sješta kopa, gledaj šta radi. Dobro. Izašao je. Još malo. Nije još. Imaju li to vrijeme? Ovo je kočijaš. Šta kaže publika? Djeluje malo sporije. Sviraj. Čekamo rezultat. 1.47, 27.7. Pozdravimo Gas Petrol i Drvodex. Vesele Surjance. Slika. Jedna slika zaslužena. Čanino polje. Šimin Ranč kod Marijana Marušića. I sada ima i treće plasiranog iz Rimića. Isto djetetu. Ja. Gotovo i čeli kad... Poslije Herkulesa nek se spremi Ziso Sultan. Nosi Herkules ovdje. Postavlja ovdje Drinić. Poznata mu je staza. Dobro ide. Dajte aplauz za Kočijaša Šobića. Jak vjetar duva preko leđa. Nosi. Herkules još malo do cilja. Pozdrav za navijače iz Brkoljića. Za Nick Trade. Nikolovi Šikono i njegovo društvo koje je došlo navijati za Gas Petrol danas. Aplauz za momke. Da čujemo službeno vrijeme. Herkules 58-91. Juna dogodine Narodni fond 2. Suprugu iz Švajcarske iz Cireha. Tu je otac Sejko. Tu je Ranč Menković. I prelijepi vranac koji je ostao u štali. Ajmo jedna slika momci ovdje. Molim jedan aplauz za tabor Huremovića. Ranč Menković i Bijeli Huremović prošle godine su uspješno organizovali veliku štroparijadu u Kozarcu. Dobili su visoke organizacione ocjene. Bijeli Huremović je prošao jedan turbulentan period. Stradala su mu dva najbolja konja u štali. Bio je potpuno matiran. I onda što je najgore, napustio ga je radnik. Nije se pokolebao, ostao je s nama. I danas nastupa u Drveneću.
Čova, nema dranca ništa. Ko vi dranca što goni pa. Vidite sad kad stane pa. Vidite sad kad stane pa. Make to neće biti. Desna. Stavu na štrangu. Dok on sam ne ulazi. Njegov otac Senko Huremović, švajcarski penzioner, nagoni konja. Nikad nisu bili bez konja u štali. Tradicija se nastavlja. To je simbol Kozarca. Radni konje u šumi. Bijeli Huremović zaposlen je u Cirihu, radi u vodećem autoservisu. 12 dizalica imaju, specijalisti za Audi, Volkswagen. Rastavljaju i Mercedes novi. Može ali neće? Ma ko bo, mora li neće. Da, ovo treba uzeti mač odmah. Nema kočijaša ovdje. Nema, vidi žvalja, vidi, ljuti, vidi. Tu je... Momak koji je do sada uložio preko 200.000 eura u konje. Ima jednu od najboljih štala u Kozarcu. Bolje da je uložio koble. Sve pošteno zarađene pare uložio je u svoj ranč. Uložio u rodno selo. I nikad nije zaboravio. Za galami ide s ručo jebem u šumu. Za galami boga mu. Nema kuvete. Ko je jebe, naredi ga. Spalo. Spalo Bog te jebe. Okač, tako. Sio kako zna lopo, kad samo limaš. Jeboste, Bog, većem. Oći! Ima još pare dobro. Curik Đeri! Kako te ja pukao vagirao pod nogama. Gleda, neće Bog. On neće. Aj joj, meni ja. Vidje. Likni do trupca, skroz do trupca. Vidi ovaj goremi. Pozdravljamo i profesora njemačkog jezika koji je oženjen iz Rinića. Znate vi ko je u pitanju? 28 metara. Kaže, on bi više vozao fijake, ali žena hoće u štrapače konje. Završena vožnja za Huremovića. Mjerimo dužinu. 26,98. Zemlja podrhnava kad uđe. Može, Peđa. Od Marjanovića i Kovačevića na grmeću. Grlo preko 10.000 eura vrijedi trenutačno. Papilon, biće žestoko. Papilon i vidimo, prva vožnja u rasparu, dobro otvara. I Lina dođe do gura. Buglajić je ušao pomoći Peđi. 1,60. Podignimo ruke, ko navija za Ducenju danas? Nikola Kirac. Pozadini. Dobro vozi Soko, kubik 67. Nosi.
Srb, za Lapac, za izvor rijeke Une, za momke koje su svake godine sa nama. I onda im voditelj dođe u selo i ne javi se. Aha. Svirali su sudije, prešli cijelj, čestitke za Ducelju, za Sokola, za Malića, Irena, Nikola Malić, Fotog Novi Sad, ide u velike projekte. I Jaki, šta piješ od Dikica? Ništa ne pijem. Nema, nestane. Ništa ne pijem od dana, hvala lijepo. Ajmo za Risne, Gruška i Glamoča. Gdje je onaj tvoj Minut Vlado? 38-81. Minut 38-81. Poslije Garova, Ducelja. Da bude spreman. Nikica iz Novog Vinodolskog je tu. Dogodine ako Bog da, i Vinko Zorić iz Smoljane dolazi s mladim snagama. Pune se tribina u Kozilima. Sada arena izgleda posebno lijepo. Pozdrav za Marijana Marušića. Čanino polje, Novi konjički klub. Juče 3. mjesto njegovi momci u samcima. Prvi utješten od Garova. Moro od Garova. Prvi u teškim samcima. Pozdrav za momke, 3. plasirane juče, došli su i danas. Krljo, glavni kočijaš, već je dobio ponude da promijeni klub. Nude mu sve opcije. Juče smo imali dosta teži dan, puno učesnika u 2 discipline, pero laka i laka. Danas je situacija kudikamo lakša. Imali smo parce, imat ćemo tek parce srednje i teške kategorije. To su 2 zadnje discipline. Prije toga, za vas koji ste kasnije stigli, titulu šampiona srednjih samaca osvojio je Zis sa slavnim Rumenom. 2:03 bilo je vrijeme do cilja. Molimo radnike da nam uvijek pripreme kladu unaprijed. Se ne čeka ovo udaranje kuka. Jesi ti odabio? Nije ti odabio. Ja odu ušla? Nije ti odabio. Ti si odabio, ne kupio. Ne zaboravimo da je Vlatka Karanović pobjeđivala za najljepšu štiklu. Rajko, sjećaš se toga vremena? Kad smo ti i ja bili u žiriju. Kad smo bili mladi momci. I danas je tu. I danas je tu, tako je. Sve su to lijepa sjećanja na Drinić. Od 2006. godine. Kačenje Garovog
Vranca more poštaju. Rane Volin uskočio pomoći. Ti imaš malo penziju što se tiče Drinća. Još malo moramo ovu djecu obučavati poslu, da preuzimaju. Za 7 dana smo na Zlatiboru, kod Ivana Zorića. 6. juli, oko nova staza. Nakon toga dolaze nam Vrbljani, tradicionalni sabor Vrbljanaca, 12. jula, Petrov dan, petak je. Idemo na podlazi. Idemo. Posle Vrbljana dolazimo ponovo u Bosanski Petrovac, u Medelo polje, najveća trka konja regiona, veliki nagradni fond i štraparijada. Vraća se zborovanje u Medelo polje, zahvaljujući velikim gazdama Miliću, Loziću, Bureku i Kerimu. I nakon toga iz Bosanskog Petrovca i Medelog polja idemo u Slavonsku Požegu, 14.7. od Ante Bralića, koji je danas sa nama ovdje. Znaš ti ovoga čovjeka na bini? Znam ga. Nikica Uremović. Iz velike daljine dolazi. Redovno. Ljut je Garo, pogledajte, obilazi oko trupca, traži da njega puste, okreće. Hoće pomogne kilu. Nema zamjene kočijaša. 2 čovjeka unutra. Ajmo se širi. Ajmo se širi. Sviraju sudije, 3 minuta isteklo. Garov nije zadovoljan. Nucelju 2 sokola. Mislim da će prvo ići ovaj Sokol Čupine. Ojača je.